салом алейкум тамошобинони азизи ма. Иншалло ки ҳама кас ҳастозин хубен. Ма хеле дар ютуб набудам, иншалло ки маро ёд кардин. Дар хотиртон ҳастам ё нестам. Нигоҳ кунед, имрӯзангина мавзӯъ ягон хел обучение, ягон хел мотиватсионе не. Кама как мавзӯи мушкилтар мешавад дар зиндагии занҳое ки то ҳозир шавҳар доранд, дар хонаи хусру хуштоманд зиндагӣ доранд. Тарако барои шумо бисёртар вай мекунад, таъсирбахш мешавад. илтимос духтарако, навора то охира тамошо кунед. Вақте ки то охира тамошо карден, баъд фикри худтона дар комментария нависонед. Параи рӯзе хӯрак омада занг задана, зиндагиша нақл кард. Хоб, зиндагиша нақл кард, ай чӣ сар мешава зиндагиш. хӯрак ман як бор худша худкушӣ мекуна. фаҳмиден? Як бор худша худкушӣ мекуна ай пушти зани ҳевар. Дита зани ҳевар бигем ки зани ҳеваро якдигариш қати туғри намегирам. Фаҳмиден? Якта зани ҳевар ҳамиқасол хисар хуштомана нигоҳ мекунава, баъд хонашона хисар хуштоман ҷудо мекуна, мега ки и келин биёя ака хизмати моро бикуна. Фаҳмиден? вақте ки и келин ай Россия мерава хизмати хисар хуштоманша мекунанд, у келин ҷудо ҳай. ва вақте ки у келин ҷудо мешава, и келин кор мекуна, вай мекуна, меоянд хона ҷанга ҷанҷол мешава. Мебиёя хонара нигоҳ мекуна, хона чиркай. Мега иҷа ихелияй, мега уҷа ихелияй, иҷа камбудӣ дора, унҷа камбудӣ дора, келинед ихелӣ, келинед ухелӣ. охе мардам, зани ҳеварое ки шумоам ҳевар дорен, зани ҳевар дорен, ай ҳаматон як илтимос да. нигоҳ кунед, вақте ки бачени дили шумо якта зани ҳевартон коша карда наметона ку, бихезен биёин худтон ҳамо хусри хуштоманша бачени дилтон як бор хизматша кунен чи? омада даҳан кати гап задан осонай. зиндагӣ як каса вайрон кардан осонай. мисол зани ҳевар ба ӯ додарша ҳамиқа гап мезананд, меган ки занат ганда ҳай, занат ганда ҳай, занат ира намекуна, занат ура намекуна. бовар кунед, ӯ зане ки додарои шумо мегиранд, акои шумо мегиранд, хизматгор намегиранд. фаҳмиден? мисол коре ки мекунанд ку и основной нигоҳ куненда ҳами корда ҳами ҷанга ҷанҷолда занак қати дуч мешава. фаҳмиден? занак и занака пас мезана. занак бо ҳамо вақт омада бо дастгирӣ карда метавона. фаҳмидастен? аммо афсус ки на ҳама занака дилаш покай. на ҳама занака дилаш покай. ҳама якум навбат худша фикр мекуна. фаҳмиден? дар пеши дигару худша якум мехоҳад ки ма ай ҳама келини беҳтаринам. фаҳмиден? ай ҳами сабаб мебиё и келина пас мезана ва ранге ки худша баланд мебардора. но афсуса дар афсус дар гуноҳи ҳамин се фарзандакои ҳамин нозаниншон мемонен, изо намекашен. изо намекашен, як занака ҳаётша вайрон мекунен, меган изои муъмин ҳаром айне ки афсус и гап шумо да дахл надора. фаҳмидастен? чунки шумо на танҳо як каса ҳаётша вайрон кардастен, шумо се каса ҳаётша вайрон кардастен. бовар кунед, ма ғами бовар кунед дар даво ҳами хел таъсирбахшай ки нигоҳ кунед, ма ғами зани шура намехӯрам, ма ғами хисар хуштомана намехӯрам, ма ғами сета фарзанда фикр мекунам ки вақте ки падар дар корай, модар дар корай, фарзанд дар байнай ку дастша и тараф ё ки и тараф мебардора ку ягонташ дастша намеқапад. фаҳмидастен? чунки модар дар ғами худаш сӯхтестай, падар дар ғами худаш сӯхтестай. фарзанд мегӯян инсон хоҳаракима ва фикрам ки там ҳамин навора дидасте, агар хоҳе ки ҳамин фарзандат ба гуфти худат сағира намонад, ты ҳаму ай падаршон дурш намекунӣ. ӯ шуда ку нигоҳ ку фарзанда қапидай ранги чӣ меган, урусо оружие меган ку ранги ними ку оружие истифода мебарем фарзанда. фарзанд барои якдигаритон против якдигаритон истифода бурдан нестай. ма ҳамун рӯз гӯш кардам хоҳаракима, афсус ҳамун рӯз гуфта натонистам, чунки асабот беҳад вайрон буд, зиқ буди, дил шикаста буди, гуфта натонистамад. ма 100 бугумам ҳамун вақт мисол ты гапи маро всерьёз воспринимать намекарди. лекин ҳами хел занакое ҳастанд ки ранги ҳами худат ҳозир дар зиндагӣ бисёран. фаҳмиден? ранги фарзандош қати мегӯян ки шавҳарро манипулировать мекуна ё ки шавҳар занака манипулировать мекуна. афсус ҳанами хел ҳозир бисёр да коро. ма модарам, якум навбат модарам. фаҳмидастен? барои аммо ма на шавҳар
на хизр хуштуман якум навбат фарзандое ки ҳамиҷон майдаҳанд худшона худшон пӯшгирӣ кардан наметонанд худшона худшон хӯрондан наметонанд дили месӯза фаҳмидестин анака и хӯракмона толи шуш толи хуштуманаш ираку 100% ма гуфта наметонам чунки ма и гап як тараф шнидесам дар зимистон мегиранд айхона сиршон мекунам фаҳмидин айхона сир мекунам мега бачаам қатити зиндагӣ намекунам бачаи ман қатити зиндагӣ кардан намехоҳад ирам келинда намеган ира очаи келинда меган дар давоми навор ҳами камакак сухан барои ҳами шахсан худтон гуфтагие ма дар давоми навор мемонам обязательно тамошо кунен ай шумо хоҳиши калон кардагие ки фикри худтона дар ҳами комментария нависонен гуфта бахшиш духтарако барои ма камтар ором шидан вақт дар кор буд хулоси гап давоми гапа гӯш кунен ҳозир ма галасавойша мемонам лучше галасавойша гӯш кунен баъд мефаҳмем нигоҳ кунен иҷа модар дар ғами худаш худша худкушӣ карда намешавад фаҳмиден 3 пачка дору мехӯра ва пеш аз мега баъд аз дорура хӯрдан ба ҳамин наздикои вайш занг мезанам мега ки кӯдакома ҳам хонагиҳошум да натиен мега хонагиҳома хонагиҳошум да натиен ки фарзандон мега ба тарбияи ганда калон нашаванд мега фаҳмидастин ба тарбияи ганда калон нашаванд меган лекин нигоҳ кунен садар афсус фарзанда фикр кард фарзанда ва ёда натен гуфт шумо фикр мекунед ки фарзандаи шуморо падару модари шумо хушрӯ нигоҳ мекунанд ё ягон наздика ки шумо хушрӯ нигоҳ мекунанд хоҳар апат бачени модар нигоҳ намекунад фаҳмидастин чунки ҳар як инсон проблемаи худша дорад як бор бишина бихеза сағира меган ягон чи меган охир бовар кунед у хонагиҳои шавҳавайтонам падар модар хоҳаракотонам фарзандошон мехезанд меган сағирае меган падар модар трапартофтан рафтан фаҳмидастин у номусе ки фарзандо пага калон мешаванд бардошта гаштанша фикр кунен намедонам ин авор ма чанд кас тамошо мекунен духтаро лекин аз сидқи дил бовар кунен дилам инам хел сахт бовар кунен фарзандош да сӯхтесе ҳозир галасавойша монам боши галасавойша гӯш кунем ира бинанда зиндагӣ аҷоиб зиндагӣ беҳад аҷоиб нигоҳ кунед میگوید تمام ملک ماست اگر یک من یکم باشه رخ داده به هیچ وجه اگر کار بسیط کشید به هیچ وجه اجازه ندن که کودکای من دست آتش کنه تو دیوانه هستی؟ من دارو خوردم ممکن که بام برام اگر مینو درگان دقیقه و قرضون میکشم لیکن نمیخوام کودکان در دستی یا اون شرمنده شوم фаҳмиден и бисёр галасавоиш бисёрай ма фақат ҷои асосиша мемонам нигоҳ кунем фарзанд модар дар ғами худкушӣ мекунам фарзандоша мега и данаде у данаде куҷо мерава фарзандотон куҷо мерава ҳар яктат фикри худта мекунӣ фаҳмидастен барои ман хоҳаракмон сурат рӯй кадай мисол баъд аз бигем қатъи ҳамин зана айхона сир кардан бигем мардак мерава вайкни бевабозӣ кунӣ фаҳмидем бевабозӣ мерава суратҳои кори зиноша мегирад занаш дарои мекунам ма дар равон кардагӣ ба духтаро ма намемонам рости гап хеле суратҳоро намемонам намехоҳам ки дигароам тамошо кунанд суратҳоро равон кардагиай ки ба ирам бинен иам ай аламай любой кас ай алам ҳамин кора мекунам мардак ай алам рафта мега ки ма айта да зани беҳтарин ёфтам ма айта да зани хеле ёфтам ма айта да зани ухеле ёфтам охир шумо ҳамин одамое ки мисол шавҳар дорен зиндагитон вайрон шудагии мардак мегӯед намесӯза мардакам месӯза лекин садар афсӯс ҳар кас алам шако ҳар хел мегирад фаҳмидастен ҳар хел мегирад барои ҳамун хоҳараки ма барои худа чӣ гуфтани ҳастам шавҳарат ҳоли талоқта додагӣ нестай ту бовар кар шавҳарат ҳоли талоқта додагӣ нестай лекин ту шавҳарат қатъи зиндагӣ кардани нести худат
ده حرکت که همون شوهر تا دلش یافتند خواهرجان ما، شوهر تا دلش یافتند حرکت که اگر که همون مردک بگه که نه طلاق تا دادم، بعد ما ترا میگم که خواهرجان میشینی سوخته، میشینی خود ده خود دلسوزی کده. آخه این فرزندکای نازنین تا کی نگاه میکنن؟ تو در غم تو گیریه که او کودکات ارکگیش نمیبرداری، او کودکات جینجینش نمیبرداری، کودک مایده دارو میگوی. فهمیده استی؟ حاضر یگان کسته ده به پول به هیچی بگیم که به یگان مهنت ده پول نمیتین. تو ایره انتظار نشه هیچ وقت. مثال یک بار پول دادن، دو بار پول دادن عدد میکنی. فهمیده؟ خواهرجانی ما ایما مسئلیتی کلونه پول آسان یافتن ده آدم تیز عدد میکنه. ایوای ده بخی یگان خیلی کار که حاضر ایجا چی کار کردن میتونی گفتگیش ده؟ فکر کرده استم چون که کودک مایده داره. مثال دخترکایی که نوار دیده استین در تاجیکستان هستین، در کجای چی کار کرده میتونه همه خواهرجان ما فکراتون نویسونین، در کجای جای کار هستین نویسونین. مثال کودکش نمیدونم 6 ماه گفت، 4 ماه گفت، 8 ماه گفت، مایده حق بوده. همون کودک کتی برامده کار کنم میگه گلاسوای خودش میمونم گوش کنین، حتما گوش کنین و نمیخوام نوار دوراندروز شوه. باور کنین تا حاضر اکن فکری خود ما پرا گفته نتونستم. نوسا در افسوس که انا همه خیلی زنای هیورا هستن که یک تا زنک میخواسته یک زنک دیگر پاس میزنه. فهمیده استین؟ مایل آخه خی ای اویله بیرون باشه، درون اویله دای جنگ جنجو. فهمیده استین؟ آخه همو خانه را چرک دیدی بچه نی دلت نیسته بخی همه بچه نی دل خودت جمع که. مثال در همو خانه تو نخورده استی، نپوشیده استی، چی غم داری برا خانه خودت آباد که یک زندگی یک است. چی کار داری؟ این نمی خیلی آدمو میاین زنی نمی باید زن و شو میدروین کنیش نباید زن و شو یک دیگریشون دلشون خنک میشه. فهمیده استین؟ مرده که زنش چی با دلش خنک میشه؟ میگه که واسه هر چی میگن تو ای خیلی تو خیلی. فهمیده؟ بعد مردکو گفتم تون چی خیلی دلش خنک میشه چون که هر دفعه دهانی همه ده زنک گنده. فهمیده استین؟ انا زنکو چی با دلش ای شوهرش خنک میشه؟ چون که مردک بین همه خیلی خشت بارش ده، بین پدر و مادرش ده نمیخیزه، نمیگه که ای انسان زنی ما های ما تنها میتونم همیره گاو زده، ما خودم نصیحتش میکنم، نصیحتم پیش همو پدر و مادر ده نه زده کشتن نه. خیز یک کامناتا بود روش نصیحتش که مثال یگان خطاگی داشته باشد تو میخیزی پیش همو زن هور ده ای زنه که پاس میزنی پرسید که ای زنه پیش ایش ده چی فکر میکنه، خودش چی حس میکنه. یکم نوبت پاس میزده که انا میخیل شوهروی که پیش ای زنی هورده ای زنه که حقارت میکنه، هر خیل گپوی دشنو میزنه. این کارو درست نیست. ما صد یاشو باشم مثال ما هم یکم خیل فکر داشته ایم. فهمیدین؟ در همین جا نوارا با آخر میرسونم. کلاسوای میمونم. بعد از کلاسوای گوش کردن فکرهای خودتون نویسونید. آخران گلاسوایی که خواهش کرد به حد بسیار خواهش کرد فقط همیشه موندن براشون گوش کنید. سلام علیکم با همه مردم، با همه خلقی که مقصد همین گلوسی مرا گوش میکنن. ما چی گفتنیم که نمیتونم چیکار کنم. در بین راه موندگیم به حد زندگی مشکل شدگی. 3 کودک مایده قطعی در بیرون موندگیم. خسرخش دومانه خونه سرم کدگی. شوهر میگه قطعی زندگی نمیکنم. پدر و مادرم هم دیگر جدی شدگی هر کدامش با زندگی خودشونن. من نمیدونم پیش کی برم، چیکار کنم، چیکار نکنم. اینی حال نخونه خالم. نو فکر کنید ایجا داما تو کایم ایستم، چند قم ایستم، کودکی مایده 1 ساله دارم. نمیدونم چیکار کنم. کار رو آمده نمیتونم. عصبم به حد مانده شده. ای فکرش و خوام نمیبره. باور کنید خدا در بالای سره، خدا همش میدونه چی درد دارم.
چی عذاب کشیدستم، چی روزای سرم گذراندستم. خدا در بالای سر شاهده میدونه. به حد مشکل زندگیم، به حد قیمت. نمیدونم چی کار کردن من. التماس اولا در حقم دعاگو باشه تا اینکه مشکل ما آسان بگردانه. صبرم بوده. بعدا میخوام هر یک کدام شما را فکراتون رو بفهمم. هر یک کدام شما برام یک سویت بدین که تا اینکه یک خلاصه ده بیام، یک راهی راست ده، یک زندگی ما پیش برم. ای همه احترامونه خواهش میکنم گپای قبل ننویسین در کامنتریا. به نهایت رو افتادیم. حتی دست به خودکشی هم زدم. خداوند روزی نمیشده، هیچ واقعی رخ نمیداده. حاضر کودکای مایده ما فکر دارم. میخوام زندگی ما خودم پیش برم. خودم در پای خودم راست بیستم. نگه چی کار کردن من، چی کار کردن من نمیدونم. اولا بدیمش هر روز خسرم زنگ میزنه که بیا کوچ پرده بر، بیا کوچ پرده بر. من نمیدونم پیشک برم که جا ببرم. کوارتیر خودش 1,500 سامانیه، 1,500 سامانیه. نگه من کوارتیر میگیرم. کودکای مرا که نگاه میکنه. قرض کردم. ای بانک میبیل خریدم. قرض مجبورم کردن. راستی مجبورم کردن قرض کردم. میبیل خریدم. خشتمانم در گوشبار طلا خریدم. یک خلدل گرفتیم. یک تلویزیون اکران گرفتیم پلاستیک. چی بگم نمیدانم چی کار کنم. پلی بانک ایسی بیزارم کنه. که جا بیام پلی بانک. خلاص دخترو نخواستم دوامش برای شما بمانم. خلاص درباره زندگیش مسئله بچین. مثال بگه که مثال اینا خیسته کار میکنم تا یک شوهرش کنکرتنی بگم یک فکر دا آمدن، یک خلاصه دا آمدن از زندگیش طول اویلش بقه و طولی بگیم که زنش جوابش بچه. این دختره کولی جوابش دادگی نیست. کلمه طلاق شنویدگی نیست. فهمیدین؟ کلمه طلاق شنویدگی نیست. میگه شوهر بیوه بازی میکنه. ای همین سبب قطعش دیگر زندگی نمیکنم. انا همین خیل دوستانی عزیزی ما در همینجا فکروی خودتون обязательно نویسونین. کسی میدونه که برای زنک در کجا کار کنه. ای خواهرکمون طرفی تاجیکستان، طرفای قرغان، طرفای وخش اینم خیلی دایده. وای میگه اونجا کاری ناز نیسته. اونجا کاری که ما کدام میتونم نیسته. میگم دخترو کسی میتونین یگان خیلی جای کار تامین کنین. مرحمت دخترکو میندار میشتم. نو اولش که درباره زندگیش مسئله بچین. چون که در هیچ ما уже یگان چی گفتن ده بگیم هیچ هم گفتن نمیتونم. راستی که حاضر на данный момент هیچ گفتن نمیتونم. ما مسئلهش دادم روسیه نره. خیلی میتونه گفتم پاکا شوهرت که طلاق دادگی نیست. صبر که تو یک شوهرت یک خلاصه اومدنه پایده بیست. مثال مردک زنگت میزنه قطعش جنگ جنجال نکن. манипулировать نکن. فهمیدی؟ манипулировать نکن. وقتی که زنگ میزنه همون مردک значит دلش میکشه. значит دلش میکشه. نمیخواد جوابش بده. فهمیدین؟ میگن قورباغه شو داره آبرو داره. خوراک ما میدادم که نباره تماشا میکنی. انا همیشه هیچ وقت فراموش نکن. الله نگهبانی همه اکتون. با یک بار دیگر خیر خوش میکنم در همینجا بگم. обязательно فکرهای خودتون نویسونین. در این نوار ما لایک دیگرتون انتظار نمیشم. ما главное همه فکر خودتون انتظارم. در کامنتاری نویسونین. این همه خیلی دوستو.